Yo, ebusia for me mama wakwaba de ba do Mpaso jumedie wo Janelle TV so na na me sa aka yanka sa yenu aba ye mame bibia e wa ha se e Adepa AJ ote ha se dem ho afie ono na chese wa mama ho ya kono fefefe na Adepa me mama wakwaba de ba o do Mpaso wo Janelle TV so wa promote sen Oh, nyamina domboko. yo na wudi na nkasa e de sen Midin di Alice. Yo na sisi na ye baba twetwe nkomo afa odo Mpaso na ye to aso no mpese mi mbisa se e di important na ya mema bebre na aware ma ni wi a musum du fie no oba ni suban asesa e free mema na say ma na suban bi na e wo ho na ye modete Some way de mo du ye bet. Mekan bi kakra. Ene wo me se ene no obi ama obi hu no yonko suban nti ama asesena yi bi ho kakra ene sei ene obi ko relationship ma o de adwene nam meka na se ene ma ni bi ko relationship ono o pe bi ade wo the same thing na mema no so pe bi ade wo nti akwese both na emienu nyina ye ko no obi ya de na adwene ene nam ana be so bi hu ne se enyansa fo mienu so sia de a bibie no ebetima ya na yede amana yeyi de menim ne se efa wa resem won e wose ba ko bafom ma ba ko oba nka no kre be ma so nka no kre ene de kwa wari mu nti no awari ni mu se sem de ya na e both oba na be ma oba timi de oha oba be ma so timi de oha oba timi de sala me ho no okay yo na ye nto aso no ni ebisa se ekwan be so na wo se oba utumi ene uhukeni etina ebe mpemu agora oba de edru Mpaso a ni kwa so ba ya kwadro aware ni nyina kan be man ya aware oba o se onu ukru hia utima ne ne edan eje emema de o ma ho oden o mo nkwatintin na ejina mpam nkwatintin pa nkwatintin emema na ese mutina wi asechese yenya bibi papa e mamo wo mpem a yo yate se be menya skana wonya saade na ewe ne nkwansa eti emema mo nkwatintin na ejina sa kwan so enti oba de ohema unya ukra me ne nji wo mpam enye se oba onu kru radem a afe na okobo brazi abawi bi wanda bi an tuati bi na de na be me ni so enchire like e ma be ma ni bi nsore o se oba de uru be me radem a like usisi ho kama o ma ho tusha o hwa krati ma be ma na de yeden e sorry hint sa no wonye radem ho no ma enye okra be kan ho ukruti mu se ne maame ya wode ba no wonya ne ma obeye ntiaja oruradem ohwie na se wo de that time na bibia frefre bibi no oruradem wo se oba en meda ho tim emma be ma ne mebre wo se wo ye adwuma pa start no pakura wo de wo start timi de ayenie ma kakra na emani bebre na mu jama mema no se omo start ya na enye lies yo oba kra wo start kra na de na wo start na ede so before wo be start no be ma na se na ho de no ede nya sorry sa ti wo be start na be ma niema be move wo se time wo be release na wo be okay no na be ma na ho de ti se na ma do dress mema na ntimi nya adwuma no oba ko ruade ma ko da wo bitim na wo kunu bebre on ebe ye we be ro ho be ye we ya wa bre be time wa ko dread nanimo no na what the boss wa we di kan ya bro wa de no what you say I was so oba no di kan bo wo kunu no bo an kakra so ni mu kakra ti be time ma no be feel so ye bibi that time na de gina so ja wom oba de e kan fa so be di kunu yi no before be di kunu ye so hu ne so kunu bibi ada na kwan ma wo say your boyfriend so who say before bet my age man ye no bibia de na kwan so bibia ye neat e hono mu free hono ma ni aka bia o ya unwinwi ho like bibia mpusu e wo bia pasa wo ye no wo sa kwan so ti bia pa bia betimi aye de obetimi aye ye ne ma kakra na de so num kakra fia no tafeta frɛ
Yes, also we. Also be man so keeping you neat. And you know, say I grow up na it's also to me you kunu oba wan kasa ko so che ukunu neatness ade a wo feel so so we no e wo so wo hwesa de kro no aye neat en kasa ono enkoye mla de be ko what you say e wo so wo hwesa de na wo bedi ho agro ade na ye neat asa na akọ ho wo hwe na enkoye ma wa ka che se oh ohene ye mbie no nyina ye nkosawa na je se e supra wom kan the way bis e mabufo bi nyadan emma what you say na ye se nko rampa no so a that time no bibia de na kwa musare de na se wo ba no de tsan sakra na yebeda asbebre na yenua ba na yetse se o tu yefo o chechre nyameni so mami Alice na ono na chese mami ho ayefe ende na mami Alice na yete se wo chechre yen odomu nsem kwan a wo se oba be ma wutumi enam so na chese wa warrior asan ye krabehwe aye enika ne dedew emudew enko na dwumedie se de koye nipa oso yasene Adepa AJ a owo santase chese opese wonye makeup a owo homa obitime twitwa wo style kama wutin wi ana de na wope ne wope bia tare bags bibia e wa hase obehwa ma ho aye akono nti Adepa AJ a owo santase ne number na go screen na ase utumi efre no omemo directions ama wo so wotumi ama ho aye dedew emudew enko na yebe free hase ni yebe mana atuyefo kakra bi ne a wopese won kanche wadofofo bi asem bi a obi opese wunchia no wo hwe wo nti no can be big share me customers nyina me customers no mo ye adwuma me che obi bia yo ya dasina ha na ye di adwumedie ebebe ewieye Adepa AJ a owo santase ne number na go screen na ase utumi efre no omemo directions ama wo so utumi ama wo ho aye dedew emudew enko da senda ye besenso ahia me di dwumeje ebrewi media ne akosia Janelle utumi frame Janelle sexy meje wo so makramo bye bye.